ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendai Lat Shillong, ka Three Olives Restaurant, balak play nakbantaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, balayada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, balale da ka Meva Enterprise. Kador jong ka petrol bat diesel hakani ka jela kamshem latrai kam satya kat kum gajing penbana jong ka sorkar bat kani kala penlengo ye ki babon ki paj ba ki balaj ban the phnyang na ki petrol pom ba pher kat kum gajing penbana jong ka sorkar kador jong ka petrol kade ban long phrapusan poin phrapu hunreu tengka shilita kat ba ki petrol pompan ki de phrapu hunreu poin san tengka shilita ka sorkar kala penbanaru bakador jong ka diesel kadai banlong hinyopu khandai poin khat lai tingka shilita kat baki petrol pump bat kide hinyopu khandai poin lai pusan tingka shilita ka e ka daw ka bapenlong ya ki petrol pump ban detam ya kador baka sorkar kalabo ka Batisi TV kala yo banya kran bat utrai jong ka MS United Hill Super Service Station Usanchet Surika badai utrai ya kani ka petrol pump ka badan hamalki udairu General Secretary jong ka Meghalaya Petroleum Dealers Association Usanchet uliyatho bakadon gajingya pher tang de kinaya ha kador babo ka sorkar bat kador bade ha petrol pump badulo ongru bakani kala abandai na kadaw bakadon gajingkyo dor biang jong ka petrol bat diesel badulo ong bakani kamdai shu ka baphala namar bakador jong ka petrol bat diesel ka kiu nakaway kasngi syakaway pan. As most of you are aware, the government has taken a tremendous step for reducing the prices of petrol and diesel since today morning, which has really given a huge relief to the customers, the general public as a whole. The government has dropped the prices by more than 5 rupees, almost. And this has happened because the government has reduced the tax rates from 31% in petrol to 20% in petrol, which is dropped by 11%. And in diesel, from 22.5%, they have dropped it to 12%, which is a drop of another 12 point something percentage. So these are huge reliefs, I feel, for the general public. And the prices, the tax rates in Meghalaya are way lesser than most of the other states in all around the country. I don't think so. Maybe there are only 1 or 2 states in the country which have tax rates as low as Meghalaya. All the other states are having much higher tax rates. So the government, I feel, has done a really nice job by giving a huge relief to the general public. And there was a query from you all that why, when our Honorable CM yesterday had said that the prices will be reduced in petrol to 85.86 rupees from almost 91 rupees, and in diesel to 79.13 paise from today morning from 84 something. But the prices have been for today is 86.05, which is 19 paise more than what the CM had stated yesterday. And in diesel, the price is 79 and 35 paise, which is 22 paise more than what the CM had, our Honorable CM had stated yesterday. So this difference in price, I believe, is because of not our state government, but because of dynamic pricing done by the oil companies, whether it's Indian Oil or Bharat Petroleum or Hindustan Petroleum. These 3 oil companies owned by the central government, by the Petroleum Ministry. So this difference of 19 paise in petrol and 22 paise in diesel is because maybe they have increased 19 paise and 20 paise for today, because the oil companies, they increase and reduce the prices on everyday basis. So what our Honorable CM had said was based on the prices yesterday.
So that's why this difference is coming. And today the oil companies, I feel, have increased 19% 22%. So that's how, but it's something which has given a big relief to all the public. And such low tax rates, I don't think so exists anywhere else in the country, apart from maybe one or two other states. Biang every mau enjoy ka sel communities mo ka biology ada betul piat non sanfo kilo asam fotokas kilo data gen marmam di iki di kai traffic dia no ka so lockdown ka dis new way new arka jadi lockdown pada betul ka ki betul tak dia itu traffic dia ka 5.6 kalau kan kalau 86 PC betul lagi lang keep increasing kamu juga increase kita akan increase jika tahun ini baik kali kita besar juga kita penuh ya pergi kita saya berkali naik juga sebab apa kita last year revise kita kali with 36 rupees per kilometer nih jadi kita bukan ni jika dia sekian itu orang nggak tertinggi beri babun pai ba mau mau ya share kan ke taksi ke dikai itu kan share ke taksi ke kontrak bisa kamu dia ke share kita share senang lagi punya ini ke share untuk pemusuhan ba kio bentalang beduk busuk kio lang kita sepuluh ka kio no shfu afun ka kanuk lah irap ibu beduk di kalau na fiang ba terting persial gitu stu agama gitu stu antam kana ai tu kerit ni semua kana jadi mana ni ya tapi ini kita dekat ndai mana terting ya persial ni pelapun kiu la penihal betul hono ke pun itu kiu memang besar kan ju kiu ke bawah sistem kita sistem buat kita pelapun kiu sistem betul. Kita long ni shop. Hai kepada सरकार bala penihar handian usai balangi layu man mi kata ski. Hadin kat artayo bing la sogyang. Layu ban mi ban kamai biang kasurok balangi la palai ban kaki kali banyak man kasni. Ya, bok kaya be chakmat kumni maju long menchua. Buntai la ho chuhun maka hun ni menta wala takaya takane be kumne te kan long hi ngin kepada sejar. Takala saya ka long tang chuhun Tengi tak komunitas lasai lagi sini kapan kira buat hadiah buat kami habi kata. Ini kemudian bagi yo bagi lah bagi umba ladakan penihar kesong ni sokar maka jika ia sokar ini berapa ini bagi lah men in kuah ya kata kita bukan her tadi kita keluar sokar lah penihar dilarangi isu kuah kan her kami masuk ke dalam tip deh kayak kita orang cikiu dengan itu kada jumpa nak cikinya ini nak komen ni bagi di kan soban kata dia direct komen jadi kalau nak cikiu di pada Osoma ni habanda ya terkait ka somong rim nem rim bagi ya hi yang ni sebang dari gaji kiu do sebab kamar simba kila kiu ki kapitrol kamar pam mati dia habak kamar pam kala kiu tinggi ni habdan kam dan bunyinya kiu lang di baik kali Siapa senjar pakai nomor? Tap, ya tap, sopan. Kau baik kali lipat dia sim semua. Baik kali pada akan dia tap sopan, jadi ya sim. Belum. Tap sopan dia sim apa ya, nongklong apa. Kamu dapat penihar bon kan kata-kata. Ke penihar tang saningka. Tang saningka ru kadang ketahiu driver taksi pertama. Kamar kebaik keliru misalnya sim sipau misalnya sim sipau biang ru kam so ya hap so
kau hina ningi penbet bangin sim arpau te mentapat pakai sorkar kada ong sim yang kejuk kador kembasi mensuasi pau te ngirungi habia sim lang kumta suasi pau te driver ni ki ya thlia ki ut hi ki ong aban sim pau rumlong makidang so yap hi kada menta ki ong nya pelong meeting in sim arpau nilai kamai yang akan subiang ni akan ini banyak kebanyakan katu pada pakai strike itu atau ajan long atau ini pasnya orang mahakit dan komita sangut wis mat lai sedin lah pintit kamu satri ber Tikala ini yang terkait kebat lapor sini video ada komentar sini barang sedang dan yo dan ini kata begini nama berkani nilai lagi Tikala biang ya ki yo tingkah penjara sekarang bapin kamai no kali. Tadi. Lem no, sukai, tak bisa. Sangat biang kamai dan sangat. Dua kornanya sangat lupa. Mentan nangis pan sangat biang dan. Korana ada dong yang nang dong ai ba me irasan gini tai. Mentan kan yo strike ni tai nang nong na. Duduk nong ni duduk bah. Ni driver taxi ni orang ba disnyat kali. Neng di driver orang baca kali bersebab madukan lah ada pelakut. Driver minta pabar kai dan lah kajang family. Ni bela ini nuru upek ka yang aja. Dikun ru sok pertai minta bayar belum competition. Dikun ru gimpa di sekolah pun dai. Kumba para macam kili sekolah tu ya lelang pun tu. Kapai kali le minta lah kanong program. Kampat student lagi dia. Menjadi ni kata transport bahkan ya keren sebagai jing pentiu kebaik kali. Pentiu kata kebaik kali. Lakan no problem. Mangana mang pilu ngiat. Isong tay baik kali manusia sanega din kiu nyu nga. Hadin sepuluh nga. Hadin kat no problem. Ar problem ni lah. Nadu pa ngi dan kena empat dan teman. Milik kap senyuk kedua kap senyuk ke di live pun nga. Pen mana haduk mentah kebaik kap senyuk ke kiu nyu pun nga. Jok kata kebelit kelaki dua kebelit kadang dia setinggai naduk keluar duk mentah akan sirup akan si bahar pasan pu kiat mendak ni salun dari na pertai sengi you wan song kan ni nai sai ula em ni pada bela top stop ni ngim yo ye dah un kap siu ya arut beriu lah demi baik kan si kaya tu kena ni berang ni kamai kali malas ni hap tak pasal ni tek aksi kan ardar ha sultan ni dekam Hulda Falda. Yang tengah balik asid. Bagi yang stand ni biar. Dia yang stand ni. Bagi orang ni lah dapat senjata ni lek. Yang tengah pada iwan. Dia dapat senjata. Tapon mesti iyo kadang lawan yang ni. Yang ni akio. Kat ni berjeli dengan dia lah yang ni. Sudah kat bahawa iyo ibai art Islam. Nama ngai mungkin haniu semua. Pakai sorkar lah dia nak jod ka sampai petrol. Tindai mana dah hebat. Kai ngai ngamur juga prapsan kah re. Prap nreu ka kumnom ta mo. Lang ngok deh. Kaki biang dang tu pat. Prap nreu ka ngai. Ngok pi. Trai yo lasa yo kadang kieu sumlam tip. Kadang kieu biang nan dismati. Ngai juga san lang da kebaya yu biang ngai strike biang ngai. Lagi ya lelang ki dia besar deh. Gitu, baik.